yachkaykim churiyayki qañawpaqllaykipim gloriallaykiman yah pusakullaway wiña wiñaypaq kusikuymanña Señor Jesús llaisu yallachkaykim churillayki qañawpaqllaykipim ima sumaqmi simillaykiqa kawsarichiwan consolallawan Señor Jesús llaykutimullaiña gloriallaykiman pusakullaway kay mundupita qhipallaymanchu kutimuspayki pusakullaway Señor Jesús llay gloriallaykipi manam llakipas waqaypas kanchu wiña wiñaypaq kusikullaña angelkunawan kuskantakisa runamasillay iñi Jesusman almallayki salvo kananpaq infiernumanqa amariñachu anak pachaman ripukullaso runamasillay infiernumanqa amañariñachu almaykitaya salvaykuylla kay alabanzawanmi kallpanchayki kuyasqa aylluy entero departamento Ayacucho Huancavelica Apurímac aleluya Señor Jesús llaisu yallachkaykim churillayki qañawpaqllaykipim ima sumaqmi simillaykiqa kawsarichiwan consolallawan Señor Jesús llaykutimullaiña gloriallaykiman pusakullaway kay mundupita qhipallaymanchu kutimuspayki pusakullaway Señor Jesús llay gloriallaykipi manam llakipas waqaypas kanchu wiña wiñaypaq kusikullaña angelkunawan kuskantakisa runamasillay iñi Jesusman almallayki salvo kananpaq infiernumanqa amariñachu anak pachaman ripukullaso kay alabanzawanmi salvaykuyki qamta kuyasqa hermano Carlos Lozano por distrito Huamanguilla esposanten y lliw congregación ninten aleluya Señor Jesús llay gloriallaykipi manam waqaypas llakipas kanchu wiña wiñaypaq kusikullaña angelkunawan kuskantakisa runamasillay iñi Jesusman almallayki salvo kananpaq
Paiwan kallpanchayki kuyasqay wiriqraykuna Tayta Diosman llama hukman yaspa Paypa hayllanman chayananchikama Aleluya